ngizothini ngaqalele off juvenile yeah. Even right now juvenile like juvenile enye nenye like hectic ayijwayeleki juvenile kushintsha manje ngathi kumnandi kuhlekwa vele kushintshe nje kube segcwala igazi ijele lelo maphoyisa etshele ngiwazi kahle akushaya murdu labantu bakushaya ubelieve ukuthi no bayakubulala ngeke bapolice angeke abakaze babulala umuntu yabazokubulala masodinile ngabhlungu futhi bazokubulala isihlungu labantu labo mara babulali bona bayakhuza ibhala abazange ba-recruiter enombolweni ocabanga ukujoin ngeke ngacabanga ukujoina but I was too late by the time ngifuna ukuba ipart ye-gangster I was too late bese kumele ukuthi ngathende ama-CMC ama-parole board so ngabona le nto lezo ngimoshela ama-date ngizoba yi-one of the gangster so zomele ukuthi ngidli i-date yami ukuthi ngikhuphule mhlawumbe ama-grade ngikhuphule amagunya understand but ngiphilile nabo labantu uphila kanjani nabo because izothiwa abablomi neimpatha angisingimpatha thingibeke nje isiZulu ngiyintabela etile ngimpathe ebhekile ngimpathe yazi indaba zayo mangithi ngimpathe ebhekile ngoba ngani ngisho kanjalo ayikho into engayenza umuntu onenombolo engangidlula mina only one thing engangidlula isodomi ukusodomize umuntu ukusodomize that's the only thing engangidlula but when it comes to everything ayikho ongayenze engangidlula so now yaphelela laphi indaba yakho ukuthi bafuna ukujoinisa abasosha umuntu oshamthatha osendlwini bengilwe nayo le parlement ngikho igama lawo ba soma yase Freestyle nokwase Freestyle bangithathe yona otherwise uzoba bathini yona uzomela sukunikeza inombolo ngivuma sharp vele kumele ngiyithathe manje ngiyabona vele ukuthi like sengibelitsheni isikhathi eside nemali ngiyazibona ziyenzakala la phambi kwamehlo wami yabo ngiyavuma vele umsebenzi ngizowufuna ibaphi laba fuqasha yama 28 ushaya nomfethu and uyazi kazi laba lo mfethu aliphuzwa liyababa so by ukushaya umfethu uzomela ube wanethu otherwise mawungaba elinye lalamacimbu akhona la ejele sizomela solanda igazi lethu somele siyolanda igazi lethu kuwe sho uzomela balimaze mina alright angivumi ukuthi sharp ngiyavuma ukushaya umthetho but okwamanje ngisaconcentrate la ngithi niyabona ngisashaya i-electrician ngiyaceda manje in period of 4 months ngizobe sengicedile ngikwazi uconcentrate la kule akuphelanga lo 4 months ngaphuma ngaphandle